ngani zawethu, ake nginibelele phela futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Igama lami ngumfeze Mdutshu Ngakhumalo bathi iLasbona Magumede. Ngale kwethu-ke ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, zophinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ngazi ukuthi sivuka ngazo njengamanje kuthiwa inkunzi malanga udubula usedutshulwe kuza ngezitatimende ezilokhu zivele njalo ey'nkundleni zokuxhumana, kanjalo ngama-Facebook page ahlukahlukene la khona kade bezakalisa kwabo ukudumala mayelana nesehlakalo esehlekalele lensizwa enye eyama-channel okanye yamakhasi ahamba phambili enkundleni yokuxhumana iNhlanga Production ibhalile ukuthi udume ngelikadubula ku-TikTok owaziwa ngokulandela uMaskandi usebesesibhedlela ulandela ukuqothwa ngenhlamvu egoli ngenhlanhla usindile kodwa uphuthunyiswa esibhedlela. Kuyimanje isimo sibulwele impilo yakhe. Isizathu esesehlakalo asikaziwa kuze kube yimanje. Ngazi ukuthi baningi abantu abathe ukuphawula ngodaba olufana nalo, labanye bancoma, abanye laphana badabuka kabuhlungu kuze ukuthi lezi nsizwa kuyakhumbuleka ukuthi laphana ko-Facebook kanjalo nako-TikTok ziyapitla laphana zinsizwa laphana. Omunye umlando kesikamavesta Mbokazi uthi abafana lapha ku-TikTok sebeyaphenduka amantombazane impela. Buka nje udubulo umfakambatho useziwa limala ngesibhamu, mara sikujabuleli lokho. Kunezinto okumele uziqaphele on social media, ungakwenzi insizwa ngisho kungafanele engathi angalulama. Yeke lento ko-TikTok kunabantu emhlabeni abangadlali futhi-ke abanganesikhathi sokukhuluma kakhulu. Wasebamenshina kudubula Mbatha, uMax Makhanya, King Bhaka, Siqiniseko, Mgibe bazofela o-TikTok njengoba-ke sekuqalile ngodubula edutshula thuli sobona ngeke iphethe kahle lento. Ibhale kanjalo ngenza kwethu lensizwa ebekade izakwalisa nawo kwakhe ukuphawula ngodaba likadubula laphana ku-Facebook ikhuluma kabanzi. Mina ngizofisa ukuzwa lakho uvuthwe namhlanje ukuthini okwakho ukuphawula-ke ngalolu daba. Ngaza kwethu from iLasbona ngiphuma njena-ke kodwa ngiyathembisa uyabuya futhi ngezinye izindaba ezilandela ku-video elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.